umesoma, hauna kazi. Unasema tulisoma wengi, mbona wengine wana kazi, mimi sina kazi? Sikiliza nikwambie, nyota yako imekupeleka kwanza kwenye mateso ili uwe na jina la kuitwa kesho. Amen. Usipopata jina la kuitwa kesho, hautakuwa na historia ndani ya maisha. Huyu Musa tunayemwongelea leo asingewekwa kwenye safina, historia yake isingekuweko. Yesu Kristo asingetokewa na mamajusi, maana yake historia isingekuweko. Nyota, kitu cha kwanza, itakusogezea mateso. Mtu mwenye nyota kubwa kuteseka sana. Mtu mwenye nyota kubwa kupitia maumivu sana. Mtu mwenye nyota kubwa kuhangaika sana. Mtu mwenye nyota kubwa kukataliwa sana. Baada ya kukataliwa, Mungu anageuza kubalika kwako. Kila utakachosimama, malango yatafunguka, baraka zitakuja kwako. Ukiona